Tajtile ten sigiri tuwain guidance la paper la kaso shu ani taring reading di ngaran so lotak duk starting ge ngazo lota tu chiora chewalang tak yu duk dul ani kirang ge lota dinane kaung chi yin ba na ngin dung de kirang ge chi du re la shera ani kirang ge chi du tarik chuk chi ning shu ba do next 10 days kare gare chung du on the color reading e na shei ani personal mail reading ki chi du ani kirang chung la email ta na ti re la shei nge email address di description ala shagi ani kiran so gi time stem yang ye description ala shagi la shagi and so ye di check out che ani like comment share subscribe di inji minji chero chi la share ati nani kan ro chik so karila tapte udo on di chola ra okay ani lota de chewa lota ni ran ko tsugi Tajtale chawala taso ni kirang ki che do next 10 days ra tari chuchi ni shu parla ni kirang ki che do November git na ra tari chuchi ni shu parla kirang la kare kare chungdu on the color reading che ai intang ko kirang ki current energy tingi ra kirang ki tanda current energy kan de do chite shas ra okay current energy king of wands lead ra pe energy kharidula na chawala taso ani changma pe energetic khangla de sare future planning che traveling che ra ani kalawre planning shuk chimbu che lega ra so yi gen shuk chimbu ke ya won de tungi dura gen shuk chimbu ke yo tungi du ani energetic du kari ne che thugya to chime kari ne action lingyo to chira kirangi physical health ki che do action lingyo career ki che do action lingyo ra ani kalawre love life tra relationship na la ne kirangi action lingyo won de to tungi dura current energy ka chola ne kiran pe energetic to kan tra on the dating to current energy any kirangi chidu okay emotionally na karidula na pe relationship chola kirangi satisfaction to tingitura emotionally kirangi chikchena kirangi emotional kirangi da khalawre feeling the express che wato tende insira kirangi feeling express che tende insire yana kiran la feeling express chingi chung ani kiran pe kyu chung tende insir kan da relationship chola kirangi pe satisfaction tingitura tanda okay ani kiran la relationship chola satisfaction ya du ine kirangi chola yang chokching this confusion ya shukchi butingi dura tayang kiran so mi chikchena and viewer na la rigni ingire kiran yana relationship chola kiran pe satisfaction yugo di ingire yana kiran relationship chola pe confusion yugo di ingira pe confusion la na ta relationship la pe mangbo che ni yinje che ma do su ya kan su do ga su ta ra su dam go ha ma go chi me on de do chi ra ani kirangi di na confusion di yang so ka char jar men tang relationship la thong dra ni kiran so yang career chola cha ne ti re la shera career chola tis chek yang confusion cha do tang ka chi chi yang health chola ra diet tang tende khangla ni confuse ra medicine tang tende chola ra khandi menchurim ba khandi chego na some confusion tende yin ma sio marira ta viewer na la ine khashi ta mangcheng relationship la rang kiran zo shuk chimbo thongdu da confusion dira okay so yeta current situation current energy on the do shting okay ani detachment lead ra kiran ki chido detachment the guidance rera guidance kerang ki tis chikra confusion to chagi yo ina ani kerang tha rings ne ta la cho on the tis chikta so khalawre confuse chagi on confusion dinala zuma dewa che nyokta dinala zuma do che tis nyokta di tha rings chanta e chu ya yang rings ne ta e chu on the kerang ki chidu guidance lidura next 10 days like na confusion to chungi yo ina ani kerang tis tha rings ne ta tis detach che go ra pe ta relationship to imba ine so health kan la so dinala to the bad kuran dirang so problem the so shadow cha on the mai bache problem the tak rings ne ta edira tikirang chi do guidance lead okay da kirang problem khari in by ne the relationship chola in by ne re ra mang che ne relationship chola tongidura kaji chi the relationship na la this current situation la stuck to tongidura this kar de go do chira okay da the career kang la lead to da kirang zo chi dura career kang la ne relationship la confusion in sir career kan la sir ra khaji ji che ta career kan le to relationship la that step next step kharelen go na unde ha ma go ni kare love life in sir khaji ji che do ra unde ne to go khaji ji che do yang confusion love life la mi mang bo do chi che su dam go ha ma go ra mi mang bo chi nyam to ki ja she te wa mang bo do chi chung ani proposal to chi mang bo chi ni ra ani su dam go ha ma go ya tende ni sir okay ta khari bai ne kran tis chek tha rings ne yang rings ne ta
leisure problem de la won de kirangi chidu guidance li dura ani kiran zo khaji chi chidu yandi career chola redo career chola kari future career kari chola le ka chigo ko masu confusion de ingirra financial yapusu la ka chigo ko masu on de confusion in sare ani kiran chola di kapsu guidance kari li dulana kang tup kira balance so kya bla chili dara kang tup to ge balance life la balance ken show la me career kang la rang chuni de la rang thoma de ani yang tis chigra shemba and activity to share do da chigora da life la balance ke liara on de ke shidu kang tup to balance che go ke shidu da di guidance de kari ko chu so ta dara kirangi chedo kari li kang tar kirangi life la balance ke le ke shidu kirangi chokchik la pe shukchim bu du za dangyo bera ka chol shukchim bu dangyo kirangi ra yang chokchik la yang kashi chido relationship kangla ta samlo sangma yutse meze energy yutse relationship nal tangya dindi insigre kashi chido yang samlo yutse meze sangma career chola tang yang relationship yusa dilla ya meto tang ra so dewa yoge de la yetis yamit chai dindi ingire di indi kinagi live la ni yang kashi so trading la ra subu trading tabu ma kya dindi insigre Kantar kirang chido kari imba ne this balanced life ke show la idra ani kirang pe nyok sing tende ko ma su kali thi yo na kirang this chigra this chig lulu gu yang chung e chido this chig ra picnic to da trip to da ra this come to a part so this nawa kip chera na on the guidance li du la shwe kirang chido okay next day this on the day do shili do guidance la ra ani diga na kirang health relationship career ten shawra ani kirang chido di health re the relationship re okay the relationship la this ching yok the yo to chik tin gidura ani dikirangi chido career re okay career la ta kirangi financial management yakpu chi do next end is kirangi ra financial pay yakpu ta bo ya saving chair do dang ani kirangi yakpu thong gi do career chola kirangi pay yakpu thong gi do ra income and chungya so so la ra patient le thong gi do ani le wa de gi kirangi saving yakpu chi den re thong gi do investment dewa ne kepsang kepen de chungya den re ingi re career chola kirangi ti chik ra money saving chair shuk chim thong gi do next end is okay financial safe chair ra tanda ba to ti chik do song shuk chim tang tor and chi next end is ti chik saving chair den shuk chimbo tungidu lan shwera and it was tungidu ani kirangi chidu health kanla kirangi health kanla leka yakpo chigyo tungidu health kanla kirangi this serious lingyo ra ani danda ba to kirangi this health ta career yakpo segi tontala ra career pe yakpo sugi leka pe yakpo chigi dunlam pe yakpo sugi bishop pe yakpo sugi le di tontala kirangi health kanla this ignore do shurgyo aina the next 10 days tila kirangi this health kanla serious lingya health kanla leka chi health kanla this so chikra action niya health la du physical mental emotional ra changma on the this kirong action ling yo tungi to next 10 days yapudura ani relationship kala kirong di sikange tigi yo to shi tungi to nda kiran zo mangche chi gi dura da ne da gi kashi chi do career la shusa on mangche chi do yang relationship rang re dura da relationship la tisi kiran zo chik du da so sa go ra this matiwa do confusion to da chik yana next step le ma share do da thak chu ma to ya do da yana confusion chik option mangbu yo to da chik dura yana kirangi life la da relationship la da sasang na la ine this chik yang kirangi sasang na this chik tukzing do this chung ti me do sam to da yana kirangi kirangi sasang yakbu yo ine yang kirangi ta nang mi nang la shimba kirangi pingya ende gi ra pingya nang mi phama ende nang la yang this chik macham tse shuriya tende insigiri yana na tsa tende ki kanye tiya tende insigiri kirangi current tende do shitungi dura relationship chola ti ichi kirangi yang naya tsaya kanye insigiri yana patsu tse do shuriya macham ya tende chik blame do chiya tende chik dura this nyokzing do shitungi do situation ra ta ine next 10 days la kiranzo la kharili dula na relationship la kanye te denge de zola ani lamga sawa chinge sare ra yakpu suye gi lamga sawa chinge sare kiranzo la solution di tu sare ta problem khare do shito de yune ra solution di yakpu tu tungi do next 10 days on the do shitungi dura solution yakpu tu tu ya shitungi dura ani kirangi men ta kharili dula na ra soso gi tan nanglo ne karila or sheyun de zoma tu ya ra soso yi kare shingi du soso yi kare takchu na yakpu du soso yi something ne takchu ya ra takchu ne ni yakpu so ya relationship on the do shitungi du the relationship di ta khari ne siri soso yi ra nyen ro ngam do ma chame to da pama pinche ngam tis tu ya kyo sa sang nal ten di ra madigwa di current situation la kiranzo di relationship chola di 통기도 다 가리직 야나 financial 기 강에 티네 relationship 나라 직 다 약부직 제고 sampai ne financial
직마디가 텐데 인시르다 디페 카시 지치도 인시르 된데라 다키란조 소소소 타이라 야나 카시 나차 된디기 간예 양 통구두라 야나 카시 지치도니 사상나다야 so and machamni and kanyedo shitungu da kari by the next 10 days la digi solution tungido ken solution tuntu du kenangira so yita kari to la kanyeti yo ne solution tuntu du digi chedo detach ra this tak rings the young rings ne ta problem dinala ma suita rings ne ta la sho wondi tungidura wondi kerangi chedo guidance le sa da di guidance di kerangi chedo ndire sta relationship na la kanyeti nge digi chedo ndire sha ani chirda ni financial career ni yaputungidura ani health kan la kerangi trading kan la next 10 days action 약볼린 약보수도 야원데 tingidura 아니 딕샤 망체지기도 relationship problem 샤이네 financial 약보 ting기도 더 extend is financial 항상 약보 ting기도 그냥 저기 치더라 Okay, in kiranzo mangche chigira na law of attraction la do the manifest che tindit kala interest structure buti yusara anti indu kiranzo gita ngi gita intention ra so yikare do chik deba yo ine di ni ngala kadla ore di deba de tupki re something something ni chi shadow ni universe ki ngala ni deba tup thuya gi nuba de ti re so de kiranzo shukchimbo sim na la khidura next 10 days on de shukchimbo da lega khari ro chi chaga do ni samlo on de ki ni on de lega chi chi tungidura kiranzo chi do okay wombat spirit lido be at home okay be at home okay wombat spirit ki be at home la di so la accept chera so la ra judge ma je accept che go ra da nge ti ti mi do nga ti yung mi do nga che nga ni la so la nga zo mang che che shukchimbu kari che shor gi la judge je so la ya pu ma to so la ma pep che on de shukchimbu chung do ani wombat spirit ki kana la next 10 days la kari guidance kheli do la na be at home gang tup ki so la accept che di ke shi do ra so la gang tup ki accept che kari nga zo ta notice sure ra da tsengoma la do chidura uma the past la nga zo yin nutu de je yu siri sure siri di so la da akyun nga noti sure sha at and some ma thewa che nga mi res notu de yung siri la chime so la accept che do dinara so notu de shogi wa ine notu de ni chango de ge chimbore ine notu di sure la so la dung ma dewa che so la accept che wa ra so ge skin ra so gi ta supu di accept che ra so la accept che nga zo gang to anya chi ti mi de reject tang te yora so la ni kang tup ki next 10 days la kirangi ra so la accept che ko zugda ani lai paying chi mo chage res ra kirangi ani so la accept che ko zugna kirangi i gyun changma pay positive paying chi mo chage ren kirangi lai pay da chi yora so accept che to wa na changma accept che to ra ndi changma la accept che to ni chang paying chi mo tong ai ja so ning chi mo tong nang lo ni da nang lo ni so ne paying chi mo tong ani yin ko yu ge paying chi mo tong to yara di kang tup so la acceptance di che la ne ke shidura okay di kinangi chido guidance on the do shili song ani da kinangi chido reading da amsre en kinan ko message de penging chimuchi ni rayu pe rewayo la shwai ani ngindung de la kadak channel la subscribe kinan la gam resonate che so comment section la tina tigre la shwai ani ngindung de sikpala tu chena ani ngir de che yong touch the lang lo da so ani kinan gi chido next 10 days kare kare chungdo on the color reading health relationship career samara dang kinan gi current energy te ngora okay the temperance lead kirangi current energy pe positive to pe ning chimudu pe chikyora kalaure simba pe lulu shidi q positive kang tup ki simba positive soya balance soya life la balance soya pe yakpo ni fulfillment to thongki dura kirangi current energy pe positive ning je mochi thongki do kirangi chidura pe yakpo do chik chue do dang ra chik konchogi lamdok shukchimbo nangyo to chi onde yakpochi 통고도 제단은 계란기 강톡톡이 배 positive 되기도 있네 계란기 삼로 나라 thoughts 망보 배리겨 또 삼로 망보 배 코르티겨 또 시원데 되기도 계란기 배 삼로 망보 땅 아니 계란기 셈나라 직체나 텐데리기 얘기리라 삼로 배 망보 예 삼로 다 미신 바이 삼로 튕기 민두 라이데 계란기 셈바나 shukchimbo 리기 메도 삼삼 찍도라 okay the sorry
samlo mathuya this chikangi ante do chik this team and some chik to mind conflict ra so yang chik chena nge di che wasam di che na apo min do some so mind na la pha mind na lo la samlo ngi mathune kang te yana kerangi mind kerangi samlo da mi shimba ki samlo mathuya de insira this chik samlo mathuya yang kerangi relationship na la samlo pha mathune this chik yang de samlo mathuna ani khaji this chik se shoria do da de insira de do chitungi do ra this lo mathuya do tingi do 치다는 기란기 때 칼라오레 나 current energy be positive tura ta ine yang this lo matinikality de ne 강톱톱 게 기란기 das 직요라 르팀보 쇠다 강톱톱 기 시디 쇠야 강톱톱 기 코류규 샤에 시디 강라 샤투야 오딘데 트라이 치유 사르 기란기라 current energy 데 중구도에 양마 디도 양마사 단도 기랑기 current energy 라 기랑기 싸와치 고수야 new beginning to the 땡기도라 가리 싸와치 기랑기 manifest 지도 지요라다 기랑기 relationship 싸와치 인시리라 야나 기랑기 career 강라 싸와치 야나 business to 싸와치 싸와치라 new beginning to 지라 온텐데게 에너지 직중기도 난다 기랑기 지도라 기랑기 삼로 나라된데 유기를 직제나 같은데 직책이 되는 지 고수기 라반 셴바기 테타 용야고로 민두도 라반 심축자 텐데 인시기로라 아니 강들 가리 바이네다 기랑기 직 싸와치 고수야 텐데 도시라 아니 디 싸와디 고수야 기랑라 베 confident 양도 다디 니 제도규 라이초 relationship 도시와 임바이네 디 relationship 딩이 약보종 도규 라이치당 야나 라 창사도 텐데라 야나 kala commitment do tiara dinzo sangmanye ta chetuk sari la confident level thobu do kirangira ani yana business ingir ta business sawa chiko chu ta dita nge che tourist confident level khaje ngal tes nyamnyung yu la chwange tes ha ko yu nyamnyung yu o te de thongidura current energy kiran zo chin de do shi thongidu okay ra di indu an kiran ta guidance next 10 days la guidance karil tigidura kiran zo chi du okay, ani kerangi lo mathuwa dende chungi yo aina ani kerangi dende confident level yakpu kigi yo aina ani kerangi chido guidance karili dola na kera stand up for yourself ra ani kerangi so ichido kerangi kalaure ni je tugi yo la so gi samlo di lo di yakpu simto wa che shempa gi le ne yang chi yungumari la ni kenala kakpa gi yo na ani kerangi dindita yungye chance koro yo mari la and your other relationship na la kyo monyamdo mo kyonyamdo konyamdo kandis yungiri yungura tu mari dinde yung si mar la do your other relationship na la imba ine business imba ine danga zo da business kala ore nguman chingyung yo mar kena ande chingyo mar hopes la kyo ande chi la ka yungiri la do da so la chik dinde la nge dinde chungyo wa ina dang example shek do ondi do so la chariari yo ani kena gi chi do da ende ka pa kyangi do kirangi chikchigi la bankina la confident yakpu yu experience yu nge chetu yu la du ni shimba gi this indido ta yungu mari samye tin so la ani kirangi this chik konzo yang yungu mari la nen kyora simshuk cha ne angoni yungu yu mari samne made la chyo to de do chitungi dura taking action ra kirangi action lingo re la dira samlo yakpu tang kirangi de yungi re la de confident level yakpu ligyo aina ondi chola action lin la de lidura okay ondi kirangi chido guidance lidu ani guidance chik lang ra konjola kalaure na lamdo kichido debashuk chimbo che go ete de dungi dra kirangi chido ra next 10 days ra kirangi debashuk chimbo chia ani kirangi ngomo nutu inde che yo ina ani kirangi nutu inde ge accept che ani dini ma learning che ra kirangi ngomo pena ta relationship la ra ta nutu inde shor ra ani kaka do chaya to da yana kirangi ti job to business to go zok dila chik mari wa do cha ani enti do chungyu na ani dege ni ma changya kirangira lesson learn chia ani chik second chance de ra kirangi chido yana su second chance ra ya kinala ra second chance de relationship na la imba ine second chance kinal sura ya yana kirangi relationship la imba ine pa second chance de ya de ki shidura chik no to sure yo na dini ma learning cherry ine ra kalaure koni learning che no to ma chang ani koni action le ya on de ke shidura ta dikirangi relationship chola insiri career chola insiri ka chola imba ne so tayare ra ani kirangi ta ine ngomai no to show adini chango ya on dikirangi chidu guidance ligidura no to show adini ma chang ani kirangi chidu action le ya kirangi ngoma action len action de sagatsi kang la len ani samlo ya matan action chik len ra ani on di yakpo do me wa che de chungyo na ani koni kirang 딱 엄마 가린 노트 쇼도 얘기라 온디 장 안에 권에 기란게
yang ne action le yang won de tingi dura kirang gi chido okay the guidance de da kirang gi chido next kalore 10 days na kirang gi chido guidance won de li du ani kirang gi chido health che ani kirang gi chido kalore relationship che ani kirang gi chido career okay career la base satisfaction to the next extent is kina hang science satisfaction to do kina gi doba khari yu chi gyo ra ta career kang la kina gi doba yu chi peje kina gi dub to gya an kina gi pe positive side ta career digira pe positive le ka cheza lop chong cheza kina gi career ba ne di chola pe positive thong ya kina ani pe positivity thong wa ina pe doba sim doba kha ya kyu chi ni dia so pe sem ba shide kang la te ra hon de tung gi do career chola okay ani kina gi da health chola ni kina gi ti chik ta dosong ti chik tang ya de health kang la de tingidura ta dosong tang ya health routine check up che to in sigre yana kirangi health insurance de liya in sigre yana kirangi health kan la da membership and liya tinde in sigre health kan la dis dosong tang yo atinde tingidura kirangi che next tinde sra tinde health kan la dis yana diet ra ta diet ki chido yang so chik fruits to da ani khala yakpo chik supo la phembo yo la ya rik ending yo na ani chik organic to tinde yo ai na ani kong che shuri to da tinde kan la dosong tis ta kang dar health kang la ti chi do song tang ya o den de chi tung gi dura ending la ya tang ma tho de game du kirang gi tang thu gya ra financial do song health kang la tang du kirang phang se me bing ni tang ya chi me o den de do chi tung gi dura yak pu du health yak pu so ya gi kirang gi ra ya na mental health kang la ra meditation den de che meditation centers den de la visit che den de in sigiri ra yak pu du ani kirang gi relationship chola kirang gi kirangi relationship chola kirangi das sozo ida ningyo sula shane tigiri kirangi da pe sewa pe titura pe sewa shuk chimbu duda ine kirangi tanda currently chikchena ende feel chigi mendo ta nye mixe nge je tugu mindu dende sem shuk chaya dende ra sozo ningyo yo sa da sozo yu pamala ne tigiri sozo yu sasang nangla imba ina sozo kyunga kime ra dende ra ani kirangi yangmak sozo yu pugu ra kari imba ine ta kirangi ningyo yo sa pe sewa yo sa dende kirangi mixe nge je tugu mindu kachego ina sa mechime on dende kigyo sa mixe chigda yakpu chigche konzo ichido chig chego ine ngai ge je tugu mindu la sozo desi kachego ina sa me stuck to ra kar digyo rochi on dende dungido ra kirangi chido 아니 next kirangi 10 days la yang soso onde de nging yo la mixen de ge je tu min du sam gyo de la kirangi soso konzo gi de ba yo gyo nang sing gi ngem ba de ngene te ra de yin sire kirangi la dosong tis tang ya dung gi do gang ra health kan la dosong tis tang ya ani kirangi relationship che la dosong tis tang ya de dung gi do ra kirangi yana pa ngem ba de ra soso pogu pa mata soso konzo la khari go du ra 지 콘솔로 교코 요교한테 기난기 뇌네 때야치미 온데네 디스틱 도송 타야 안데 등기더라 약보라다 기난기 단다 빠직 제도민도 삼카르디요 아이나니 넥스트 인데스 양 콘솔로 교코 요교한테 소소이 닝냐 오데라 님바도라 지 콘솔로 교코 가리도 온데 뇌네 때야라 아니 기난이네 베기우라 시츄에이션이네 베닝지 모차야 릴레이션십이네 베닝지 모차야라 기난기 온데네 등기도 오케이 기난기 치도 온데네 도실리더라 Okay, the relationship be in positive rang tungi to kiran zura. Relationship kang la be satisfaction be positive be yak putungi to ra. Proposal kaje chi chido yang propose che tende yin sigiri ra kiran la yang proposal and the yin sigiri kiran single in by na yang mingle tende chaya ge tende tungi to ra. Single in by na mingle yang kiran zura reunion ki chedo yang tis chik hope to shagyo ay na reunion chaya bi chance tungi to kiran ki chola message and the ra kiran ki chido ta dewa and chungyara koni yang reflow kang la toya relationship that I stuck to chayo na koni dewa chungya tende tungi to relationship na lara okay on tende the propose to lia chang single din zo chido reta and the message li du lan share kinang chido okay ani kinangi ta mangche 제도 가리유 sarlanara spiritual path la this in yunge tende in saratis ching meditation chia self understanding do shuk chimbo che thu ya ra awareness kang la thea tende la this in yunge tende in sarra on the shuk chimbo de next yana in mewa de in by ne kana this chikra next 10 days this chik kang tup tup ke spiritual path kang la in shuk chimbo le ya tende tu ngidura
through first they come through freedom sa okay ninga khatsu freedom imba ninga takam spiritual path kan la yaka to go resra on di ninga financially yakpusura financially yakpusu ndi jene da security to feel secure to feel chira financially secure to feel chigyo an di jene nga spiritual path kan la yakpu to go re le di kira sim na thene li mendora on the do chitungi to next 7 days ki chedura sen paper spirit be playful like the lead kina live la samsam ya be serious lingi mendo nye samlo di switching am do tungi mindu la current energy ra shemba nye samlo de la kakpa yo ge do tungi mindu la atwa de ra pe serious lingi mendo be serious ra di kina la be playful like the guidance lead ra this playful te and a life serious maso la cha nye samgyo de rang dup ko yo nye la gyo de rang temperate yo ra this so this rigid mind o cha this tampo do just chagyo ai na this playful kind de this na jip ki byang de la chime o di kina gi chedo guidance lead ra okay ni kina gi chedo reading tam si ani kina la message te pe ning chimo chine link yo chine link yo pere wa yo la share yi ani ngeng dong de sik pala tu che nang ani ngeng dong de la katak channel la subscribe ra inji very important re energy exchange la dira kina gi cancel re energy exchange is very important di indu kina gi dara like comment share subscribe kari che yo ne ra o de de chu yang energy logo re la share energy flow di ge chim re okay ni ngeng dong de sik pala tu che nang ngur de che yong Touch the later lot so ni kirangi chi the next 10 days ra July 11 July sa sorry November 11 there are 20 bala gare tu ra kirangi chi health relationship career and tang kirangi current energy tengir okay ta lot so current energy family la fa to support share get together chia thende du kenan zo yana tanda currently kenan zo get together je pama pinche changma nyam to som thende ingire de planning chigi gire yana thende som di gire financial gi gain shuk chimbu tungi du kaje chigi chidu yang financial pay yakpo tungi du ra khangba sacha thende kenan la raya ta nyoya thende kare bai ne insira da techi kirangi chido financial shuk chimbu tungi du ani kari ne chi complete chayo yana family nang la chi completion do dang yana kirangi ta chi kari do chi kirangi leka chi che de ne di complete chayara completion kan la tungi du kirangi ra kari do chi che yana kiran so yang lop tu yin bai na college to da de completion chi ge ingir ra study complete che de ai kiran so gi ta wheel of fortune le du kiran so gi le o ta complete rang tungi du completion shuk chimbu tungi du kari bai ne chi zo wara kiran so gi ta complete shawara tuya leka business career ta kiran so chi project tu chi kare ko chu ne zo ta complete shawa shuk chimbu tungi du ra okay ani lucky kiran gi ra ani kari chaga tu ne chi dun to bia ra dun to yakpu do chi to gyo to tende tungi do current energy ra ani pe samlo mang khorgi yo atia tungi do kirangi ra pe samlo idea ta ngadi complete cha so da next ka chewra di che planning to tende ingir ra ta samlo mang pe khorgi yo takchi tangi yo samlo na le khandi ya ga du kandi samlo ya ga du ra so awareness kan de takchi tang tende tungi do ra okay and the can current energy pay positive to the ke coach midura any guidance karli dura can okay guidance la the lovers card li dura can get so ita lovers card li chita ne pay love like positive thing you ni can get the guidance la lovers card li do ni can this stick so ita ning yo tsewa yo sape can get the sisa chi yora so ita on de la this stick to tuen ko ya this stick on de thing you can get this stick nang me shorgi mindu ra this tire so ra so ning yo da pena so kyoga so ke me so ita ras kirangi ninyo kirangi sozo pugo sozo pama tendela tisi ignore to je shorgi mendora ya leka tang tendela shukchimbu thomdi ni konsola tisi duzo tang ko edege tang matuya dora ta kirangi duzo shimbaji la shukchimbu tang waje ninyo odege la tisi la do yachime an tende chagi minduwe tis tas chego ke shigyo ra guidance on the ligyore tisi ra sozo ninyo odege la duzo tis tang tuya ra duzo tis tang ko ya konsola gyoko ende karidu ta go ra an chema ya gyopa mewa che 어디 땡겨래 제마양에 된데 chen takpanyi la gyoba sim na shuk chimbo de de sho ondi me pa che ni danda ne wora tis gyo ko ndi kare tu kare che tu ge du chi ta go ke shidura ani guidance chimba chi khali dula na kirana overthinking shuk chimbo ligi me dora danda tis chi kirana gi samlo mang po khorgi du ni shuwa na she na kirana gi overthinking de chungi yo ai na ni kirana gi kare dula na tis chi ra na meditation che deep breathing che next 10 days okay kirana zo tis chi samlo shuk chimbo khor simla nam to entertainment le gyoba
guilt and ra den de li me do sam chik dura ngoma ge past tang den de samlo tang kyu me ge cha to dang ani samlo ta me da kon kyu me ge den de cha gi yo na ani kera ge chi do ti chik ra next 10 days meditation deep breathing chia ani kera ge simba kyu chung e chi do khare che o dura ti chik sa ja kyu yu sa and la chunji and to ya khare bai ne ra ta kang dara ti chik sim la shiri ke le tu go edira ye shi du dikina gi chi do guidance ra guidance la kena ge love life la ti chik importance te go etian list ra okay and kena gi chi do kalaure health career relationship ra kena gi chi do health relationship ani kena gi chi do career okay health la ta ge kangi shuk chimbo de ge thongi mi du kena gi chi do ra health kana kangi ge shuk chimbo thongi mi du health diksha yak pudu la na thi du health kana kangi de ge thong bin du ra next 10 days pe yak thong du ini tis chikta health kala serious lin tu ne yak pu de physical activity to share to the mental tis chik peaceful so to get ora sempa ki so to get rasim la shide sha tu ko ya o den tis chik serious lin go kina yang health yak pu yu la nang me tis tangi me do sam chik dura ti du kina tis chik next 10 days la khar chi du lan tis chik health kala serious lin gi dura health la du mental ra khar la ore sim shide so ya dang ani lui te thang so ya ra on ni kala du na tis chik te ra kina next 10 days on den ke shi du ani kirangi chido relationship la chitang na yakpu do kirangi danda guidance chikle sa onde follow chewa ina kirangi relationship pe yakpu chagi dura ani khaji single ingi de zo chido ya proposal tende proposal ya kiran la tende chance dura ya kirangi da relationship na la yunin buni de ta tende imba na next step la ira da this chikta life la commitment te tende ingiri relationship chola kirangi pe positive thing in next 10 days okay single ra kiran chola ende galaur propose and liya shukchum putung onde propose yakpo ndera ta kalor tepchani mai ba pe yakpo ra so ngone something ne sewa yo kena la importance tingi tende chi yora da energy kena la shukchim puti thungi yakpo chi thungi onde de propose le ra onde de tungi du kena gi life la ra ani relationship na already yungi de zoni kena zo tandu energy manga luk tu ya so sewa yo sanging ni ta so sewa ta ine mene de la ra so du so yakpo tu ya ani so gi da kalore One the the action and the lane to ya can the teaching guidance la teaching do so to do la the sound the next 10 days can get up children ko can get energy yakpu look to the relationship chokla can get namgun energy the shuk chimbuji can get career chola shuk chimbu to so tang thiyo and the next 10 days can get teaching relationship la importance to go sala chik energy te go sala te chik yora da so do so tang go sala tang one the next 10 days yaputing dura career chola kirangi teaching satisfaction mewa in the next 10 days la ra karili idula na teaching kirangi career dine break linya ra chikta kiranzo current energy la this complete shagyo do tungi dura chik dubkyo to chilega ra project to karim by ne chik dub to your college life to study life by ne tin ma dub tungi do chi ende do tungi dura ta dub to you asura tungi dura team by na ne kirangi teaching break linya next 10 days la teaching career chone teaching break linya dinde tungi dura kirangi career chola satisfaction me by na career dine teaching break linya ya na career change tende insiri ra kirangi chido career change tende insiri kaji chigi chidura kaji chigi chido yang career dine teaching break linya teaching trip chunjun chini ya so chido duzu teaching tunya ra kip tang ya tende ingiri okay career kala wode de do chido this change to chido ra ani kirang so chido da semna la kyu me go to da chigora guilt o da the guidance la shuk chimbo kina zo la kyu me go cha da ti kina la dili do ti do ni next 10 days la kirang ge da kyu me go cha de overthinking dang chik kyu me go cha de the past la chik ma di go to da ani samlo chik guilt to dang chigora Gil to dan chi kare ki de ne the next 10 days ne gali kina semla shidili dura heal che to gya kina ge da garen ka gali da kina ge forgive and forget ra gali heal che to ya semla shidi on the le to ya tungi du ani kina ge che do next 10 days ne do resha the more I tune my energy with appreciation the more the universe will deliver okay and kina ge kare li dulana appreciate ra mitsedinal appreciate kazu chewa ne dagams university ngala positivity manga tangi reason de keje shi du dingone yakporta ra kirangi manifest kana manifestation kana de na shukchimbu chi gi
Ani di indu kirang kita na live la gratitude ra grateful feel chera na da I'm so grateful for the kirang la khari yune de sangma la grateful feel chewa na ni universe ki ne kirang la yang manga nang ki re la chyo da un di ra positive khazu so semba khazu positive la shawa ne da gams ki universe ki positivity kirang chola tang yung re la de ki shi yura ani animal guidance khari li du an kyurangi samlo khari yo wa tege sangma ra da ta khalore samlo yogyo tege sangma duptogi re la ni chi sha go edira samlo de duptogi re nyegira deba yogyo nangshin dupki re so de kenangi ta next 10 days la ra nyegi deba khari yo ai ne de duptogi re la dangbo ichi sha go ediki shigidura okay ani kenangi chidu reading tangam chigre ani kenan lo ko message tege pe ning chimu chini ra yo pere wa yo lan share yi ani nyendung de sikpala tu chenang ani nyendung de la kadak channel la subscribe kachana energy flow kenangi cancel tar very important re di do kenangi energy exchange ki chidura like and comment subscribe share kharichi ayo nera on the action link ko ke chimburi la share yi ani nyendung de sikpala tu chenang nyurde chi yong Tastele yelo tatso kenangi chedu next 10 days kare kare chungdu kenangi health career relationship sangma kolara kandito shitigidu on the color reading chigi next 10 days November 21 ne and November 21 stay November 11 ne 20 berlara ani kenangi dambo current energy chiktingo okay current energy you're feeling like a star kali kyanen tibu shuk chimbo chitema do tingi da kenangi chedura kena kali kyane tibu do tin suera 지치겨라 다 칼리디 칼리 토라케에 내리다 소소이다 relationship chola ingiri career chola ingiri라 name fame 텐데 기치도라 소소티스 직게당년다 기치도 칼리 해야 된데 ingiri 카리 토라 칼리 직게랑게 칼리 약부 야토기요 왔당 아니들 티부에 약부 튕겨 왔는데 지튕기도 카렌트 에너지라 아니 kachi chiki soso skill pe yarge tangi wa tende tungidu kirangi chidu yana kirangi skill yarge tangidu kirangi yana relationship pe yarge tangi ya tende ra ani relationship nya gachi relationship yakpo jotu ya chidu tanga ka chik advice yakpo chik ka niragi na sameto da youtube de wala da relationship ge advisor ne da ditsan da advice da top 5 thing you needs to know land yo on tende tagi mendo ra chik china yana kenangi career chola ra career la pe de na chi focus sama career chola du and career la success shuk chimbo tingi du kenangi career chola kali gya ne ondi ki tibu tingi yo to shi tingi du ra kenangi current energy tende du e career chola yana kenangi relationship la kenan la propose ra tende proposal le ya tende yin sigiri ra commitment entity ya propose ya tende yin sigiri ra kerangi current energy on the need of chitingido yana career chola financial yapu chido yang cho sozo skill inde yerge tanga digi chido yang sozo advisor inde raya lamdun chingi raya tende chine sozo kale kera name fame money shuk chimbu tingido kinanzo chido ra financial yapu chaya to da ani yang name fame ra name keta chimbu yenta chimbu chaya yana kerangi lega chesa na la kinala ta ngone kiran lega yapu chidu la ni kinala praise laura da tora inde raya ra tende tungi to current energy kinanzo achi japodo pe positive to ra okay positive to current energy ra ani guidance next 10 days kichi to guidance karili idra next 10 days la kang tu pun gu yang nanga kip de la dira kirang kichi kale pe gap ani di gi tebu thundu celebrate che temba machi la ri tungi to da kinanzo kichi dura kale yu gap ta tebu yak pu thundu yang ta kone next kaje la kale rang kablo kale on de kale ola thu de cho ni mai bache this kip tang go this celebrate che this kale ke tebu thun so ye lan kiu ta chi me so ning yo to bo thu mo de nyam kip tang ya de tungi dura so family nang missa sang nang la kip tang de tungi du tango ya okay next 10 days on the kirang chi do guidance the live la best series male this kip ya tang la de tungi dura ani guidance chi bad kareli de la na kirang la samlo pe mang boli dura samlo planning idea thinde mang boli gi sare ini kirang ge takchi yak putang go ya samlo khari khorgi o ine samlo khari khorgi dura khari ngala pindo yogo ende yakpo ende khorgi du khari duga du khari ti mindu samlo na la khari negativity ligi du khari positive ligi du kagams negativity ligi du dege kandis ka go du la shme samlo la
온데 삼로라 디식 딱지 그냥 소소 이 삼로라 디식 딱지 당고에 온데 계시더라 그냥 치도 아니 그냥 치도 헬트 칼라 오케이 헬트 칼라 베 포지티브 더라 헬트 약고 베 차에 둥기더라 그냥 베 항상 헬트 약고 헬트 피지컬 헬트 임바이바리 네레 멘탈 헬트 임바이네레 이모셔널리 네 밸런스 베 포지티브 헬트 항상 포지티브 엠프레스 리더라 안디지니 그냥 릴레이션십 라다 더 볼트 리더라 디식 디테치 그냥 next end is this relationship la this thak ringbu yang ringbu ni tayara the relationship la problem to tigyo ai ne relationship chola khari to chi jungyo ai ne kana this yang ringbu ni tayara the tungi to yang kaji chi relationship so so nging yo the tsa ne thak ringbu chwe the tungi to next end is yang so so leka chi ya leka dan the yi cheni so so pama binche le thak ringbu ra dan da ba nyam tigyo anda leka dan career dan the chi ni thak ringbu chwe the yin si ro yang kaji chi the relationship la kadu ni nyokta na zui tigyo na da nyokta le zui me da thak rings ni nyokta khari du tagi 아니 딱지 당기 이 라시메 알레 가이던스 like on 딱지 당야나 리더 디인데 닝알라 네게티비티 카니 고주고도 카니 닝알라 네게티비티 레네 니 relationship 투고도 라시메 미엔데기 뚝신 캐도 단 키나라 찍다 미다 찍도 니도 라반 키나레 바나라 오데게 수인데기 제네 키나 relationship 투기도 에라 데데 임바이나 딱지 당고에 넥스 라 수이 카릴라니 니 relationship 니 대와 요교 데기 냠도 투두두스나 원티스 딱지 당야 원 딱지 당야나 소소 프로블럼 디날 수이디나 딱지 당도 마라 티니 프로블럼 라 타링스 네 타야라 티니 퉁기도 넥스 티니 스키나 이치도라 오케이 아니 career cholata kina hangsan ya pudu ko ino wants leidra kina gichedo kalaure pe energetic confident ra kina ge authority soso ira gain soso kene soso leka chiara career la nere lopchong chi sala imba inere kina ge leka chi sala imba ine business kare chi gyo ine soso gain ki go chi ora soso onde soso takta kia leka pe ak pochia soso ine confident level to gan la dia poba tombe ngane leka chia ani pe positive leka pe positive ngene chia 아니 심바인데기 디스틱강바도 팅갈리기와 이네 디창말에 야메탕야 소소소라 보보통병안에 디야라 베 포지티브 강라데 심바 이케나라 시다 구게 땅마토야 온디 땡기도 커리어 촐라게나게 베 포지티브 항상 약부두 라키랑 커리 제고 돈에게나 치야 온디 땡기도 커리어 약부두 오케이 니 kenan gi chitan gain shuk chimbu ki gyo ai na da kenan gi next 10 days ne ra gain kiya de ge dis chik the gain de ge ni mati chik ran cedra laure kan laure ya kalawre namgyun kyrangira ta samlo ingone nere pe ta nga gain shuk chimbu ki go yesa me do da nam binche gain shuk chimbu ki do da kyran chik yora da gain do chik shuk chimbu live gi gain do shuk chimbu ling me do kenan ra responsible to shuk chimbu lingwa do ra so so tende do chi imba na next 10 days ne kran ti chi gain de gera ti chi gain de ge ne ti chi tarsare yo ni onde de do chi tungi do ti chi lulu do chasare la ne ra onde de do chi tungi do ani karili do As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power towards what I want. So, okay, that can I positive side la shuk chimbo tae de tungi durang on ne resha. Can I positivity kan la shuk chimbo tae negativity de yami tae ra life la on de shuk chimbo tungi do mi gi in by ne can la tukshin do jaga le chik negativity do le pana la luka li yo ai na. Ani kyurang ki de ke changma la yami tang kang tup tup ki so positive kan la de ka chinan I as soon as I choose to see the light in the dark corners, do the dark corner mi negativity dark side dikna luka ligyo re kina itina ne light ditongya ko chu ra positive side te kari du tara negativity digela ignore che ya meta ya mi duga ndila duga digela ya meta ya ga cha kari du mo di chola kina gi du nang shuk che te wa ina ani kina gi du ba kari yo nang shingi kina gi du tu res range du ba kina gi du ba yak pu yu chi yora da positive chola du ba yu chi te gi sangma du tu gi res kina gi den ri du chi samlo ki gi du ra samlo pe positive du ra coefficient spirit there is always enough so okay and can I get some deli me do that ta kokap changma zo so yo mare to some this chick so chilu to feel chi me do some chi dura ta mi changma ti gari action ling go to ne lensa shas ra ta ngala kokap yo mare ta zo do some to so era ta deli yo na there is always enough there kadu ne kokap yo pares kirangi pas positive side ne ta go edi da action ling go edi ki shi dura ti mashi kokapta kaduni yo pare zoga and yo maris kirangi chidu guidance animal spirit ke guidance on the lead to next 10 days ki chidura
okay ani kina chidu message tagam sresha ani so logo message tigi pe ning chemu chini ra yu pe rewa yu la shwe ira okay the relationship nal tharing buni ta chik the detachment di dia re so ra kashi chik chidu love life la break up to sha move on che ma thune dende khar dinge dende yo ai ne kina ra kisi dende yimba ina kina situation dende na yo anti chidu message karila na kina da next 10 days la healing kina da detach chatuya tanda badu kina ge attach ni da ra move on che ma thune attach chadiora chardiora tak ondi memory dingam chardiora midita yo marata ine memory ngam chardiora ta dikana ge the next 10 days la gali kina la healing rashidi ta ondi ni move on che tu ke shigur ta dikana ge che message in secret relationship na la ra yeda yoni miss cheshra ani chidane kina ge chido yan tedi break up to tante din ke mai banan ke o mari dikana ge chido yan problem din zol thari bun tane solve chia solution to yan dike shigur relationship na la ra okay okay ani kina ngi chido message tagam sri in kina ko message pe ning chi mo chini rai pero wa yela shwa yi ani kina ngi nyendung de la kadak channel subscribe kajna energy exchange is very important ra energy flow che ori di kina ngi energy chulu ko ge chen pore di kina ngi like comment share subscribe kari che ni wonde ge action link ori la shwa ira ani nyendung de sikpala to che nang nyur de che yong Tastele tuklo to so ni kina gi chido next 10 days November 11 20 ba to kina gi chido kare gari tugudu on the color reading yi kina gi health relationship career okay and kina gi chido tangbo current energy la the magician le dura kina gi new beginning to chi da on the date tungi dura okay current energy la queen of pentacles wow current energy ing ji modu la shera kirangi chi new beginnings tungi dura kirangi chik sawa chik chego so dende in sire kirangi pe energetic dura kiran manifest chi dura kirangi ama kirangi kari manifest chi dura na relationship manifest chi dura kaji chi dura tanga relationship yakpu chi good something dende imba in sire kiranda relationship yakpu kudu yakpu syogo yakpu chik la chi yo onde relationship kan la chik yakpu chik syogo onde manifest chi dura 아니 기란기 지난 relationship 약보 저기요 된데 동기도 야나 기란기 past 기타 relationship 약보 요게 지금 reunion 차야라 기란기 딱 best friend la netire dokpotomora yana love life can I get pass and nyam koni tu ya dende tungi dura currently can I get dende to de gre to ge planning yana tuk de yo tende ingire can I get chedura reunion to tungi du ani can I get business yakpuso ya dende kala manifest chegido ni changsa I celebrate shukchibu tungi du yang kan shita di can I get changsa ina can I get chang dokpotomo ni wende ya bingya nami nang la de changsa dogi planning to de na karina ka shikra changsa gi planning to chik birthday celebration to the chik ingir kari baine chik du da kiran zora celebration chik more shuk chimbu to the current energy la okay oh the date was tungi du celebration shuk chimbu tungi dura ani fruitful result yana result pe positively gyora chik lega chik jaga to di dun tup kyo to ra tende tungi dura then to pay fruitful result hang sai result ya put ya pay positive result yan can be kaga to keep chine te ya tende in siri okay current energy on to which the financial yang kashi chi the financial yak pocha gyo financial gain yak pocha gyo ra tende tungi du ra ta di kana current energy re la share ani kirangi chedu guidance kari lead okay soulmate kirangi chedu soulmate ki guidance lead tadila guidance in mixel game into kirangi chedu next 10 days ra kirangi kari dula relationship tegela pe importance tiara on the thing do ani will of fortune okay the kirangi chick cycle laying but to the chick do a chicken la jung tigyo and that is so to give a kishigyo ra kirangi complete chart to give a kishigyo re la shayira ani kirangi this chick ta positive khala tina shukchimbo chego ya die tungi do kirangi ra so I am very lucky la ne feel lucky feel chego ra so lucky girl syndrome la chi ya on tende do shi youtube na shukchimbo do da na on tende do kirangi this tana ya po saringe symbol khajina kirangi chedo guidance karili do so pe nga lucky ne feel chego ya di shukchimbo guidance na la li do da dira nga ta so di che mi do nga ta che tu mi do nga ta di la so ma pap te wa na negative energy shukchimbo so gi ra attract chi gyo re du ga jang ya chung de so ka du ne dang pe lucky na very lucky ra nga khari ne chung du re dik to re tara pe na wa kip on te ga katsui positive kante wa ne da gamski so la positive manga attract chi re is ra universal la di kare universe la di
energy chik race ani energy nala ni ka positive or negative or ni kenagi positive something yo na kenagi positive rang attract chire negative something yo na negative rang attract chire lai dira ta ti qualities chikinan tu nang chini positivity ngal shuk chia chena ya pudu ra next 10 days on the net kenagi chido guidance on the lead and kenagi relationship de gela pay importance te go ya ki shido the next 10 days okay relationship kenang ing yo yo chiyo ra da pama pinche nyen nye do roboto mo so so ing yo su yo de gela tu so yak potang go ya samshi yak puchi go ya understanding level tom puchi give and take konzo su pe yak puchi yo na pa ya pe yak puchi go on de ra relationship like this importance te go ya di kenang love life yang in sigri kenang life partner ra soul mate ra de de tungi du di du kenang de gela tu so pe yak potang tu go ya next tendes ra yak po samshi yak po kang yak che go ya di kenang chi do guidance re da next 10 days okay 직전에 그냥 기단다 reunion 차교 relationship 직등기다 다 온딜라 약보 배치고 대한 가이던스 인기를 reunion the current energy 라 차교 등기들한테 인디 더딜라 next 10 days 라인 바이네 그냥 약보 치고야 가이던스 텐데 인기리라 오케이 그냥 기치도 돼 health like emotional emotional shukchim chang men do relationship chok la ken ra ken pe emotional do sha do me relationship na la ga cha cha duk cha cha nyop cha cha lung sa cha cha ji ende chagi do relationship la ra ke se ende chagi wa na ken next 10 days la kare tingi do la na anti do emotionally ken ra balance kang tup che together next 10 days emotional that is ken relationship chok la ti chik ta yora kyoda yulung chau du la do dang relationship choklada chik madigo ande je shor and so cheni gyoba ro ki de duera kirang ya lung do to shor chik na point khani shor an cheni gyoba ki de de chung duera kisi de chung next 10 days like kirang di chik relationship chokla di chik samlo ya potang ya geja kari shia wa ne sab che ya samlo ya potang ya rati tung du kirang che do next 10 days okay relationship chokla on den de sha okay and di cheni kirang che do okay then you the health relationship share then you can tamboni relationship lan let's study do can give you the message relationship rang rashati do can give the health kan this confusion to durani financial to son tistam wa ne kha chola ta khari chego na minchurim bo to chilen ba na kandil lengo ina same do chungi men do can this confusion to dura ta nga minchurim bo do chi ta so bo thudin kan la chi activity to chi len wa ine ra nga khandi che wo ina same to chi ti chi confusion tu ngi dra kina ta da tin chung du era yana health kan la activity ra activity ta yana nga yoga che wo ina yana nga zumba che wo ina la chi me no need to do this confusion chat with and the mental health kan la du na shuk chimbo che wo ina ki physical health kan la du na shuk chimbo che wo ina khandi kan la tang bo ko chu ko ina la du da ra tin de confusion ingi re di chi kirang health kan la confusion do chi tu ngi da yana kirang ta this nasa do chi chi chungna ani da check ra tak test kandi lingua ina la to dang ani yana minchu rimba yamba ne kandi lingua ina la to this confusion tingi dra health kana ale ta gondi khari kang la kinangi this confusion ligyo ine next end is like kinala the solution ra pe yapu chini ra tu do okay kinangi chido next end is la solution yapu pe ra tu ya tingi du la shera ani di chini kinangi chido career kang la okay career kang la khari li dula career kang la failure shuk chimbo thoya ra wa tu chi tingi dura kinangi chido career kala chik tanda chik try chaga to madubia to chira tende chung mendo sam chik do yana kirangi chido ngoma ne pe mangbo kale kyap kirangi ra ene chik result to positive yakpo and mantu ya tende ingire chik jenara yan chik jena kirangi career chido pe planning mangbo sui ne kirangi action mani ya tende insigira ra kirangi chido ra career by ne career gi chido ti chik negativity tanda currently kirangi pe positive tungi mindu ra career shola ti chik kale tigyo to chi tungi du ani kesi tende by the next 10 days ni 라 티치 갈래갈래 람가 통역 고속사래 오케이 갈래갈래 라 갑도 거로 빼고 차줘야 되는데 게팅기 민두라라 갈래갈래 인기라라 포지티브 사이드 통역 고속도 커리어 쪽기라 커리어 간라 람가 사와인데 람가 약보인데 니 고속야 넥스트 인데스니 마라 온데 원 단다바도 그런 직 마디고도 중대 되게 정말 complete 샤라 okay yang na kirang gidi mati wadi lebanal planning mang putti ki ni action man liya procrastinate che din de insiri yang na kirang yung su tar kirang gi action le ni lamga chik matup leka matup din de insiri kang tar kirang gi career chul this negative this mati to failure to guilt to chik machungya do chik shuk chum putti gidra next 10 days ne kirang gi chedu
kale positive side of the career ra kinangi thoya ko suksa re la shera ani career chola kale yapu chaya tungi do ke lop chong la imba ine ra kinangi chido kale da yang lamga sawani sari lan shera kisi yapu tungi mewa ina ta kinangi chido lamga sawachi yapu chi kale re da ra wonde ne thong sari la shera okay kinangi chido justice league kinala mati ko ende kari chungyo mixi kinangi chido da kari tungi do na career chola tis mati ko to chungwa tende tungi do ra tende imba ina kinangi chido next 10 days la ra kinala ta tikwa yapu tanda bado kale kare kyane tebu matyo wa imba ina ta kale kinangi chido tebu tuya ko tsu ya wonde ne tungi do ra kinangi chido justice league do okay I realign with love. So the universe powerfully responds the instant I realign with love. So okay. And can I get done that? Can I love la be chishu buchi use a rat sewa chia shimbala some chia understanding chia sewa chia ya puchi ninji chia like that. I want to do not shoot buchi use a legacy chimio and then extend this letter chisari okay. And you want the relationship pay positive thing to their reunion thing to ra and soulmate connection ya tungi do kirangi chidura ani tende indu ni kirangi chidu kare ligidula na kirangi simna la ichi ne kare kigidula na la nge ningji ngone sewa ngone kare chaga towa ine ani universe ki ngala support chi res ra kina ngondi shukchimbo kigidu simna la ra onde ne do tungi do kirangi chidura guidance pet spirit ligidura rebirth is assured okay rebirth ta kirangi chidu rebirth transformation la neti idura rebirth la neti idura kiran koni chik chungya odi assured race the sure race surely race kirangi kare tola chik digi mindu era kirangi career chola yana kirangi relationship chola emotional this chik fluctuate chagyo do tende tungi to ya career chola kiran kanyi chuk chimbo tigyo do tende tungi dura kare tola kanyi tigyo wa ine ta kirangi sawa chik gotsuya di kyache gya sure race kirangi current energy la kina sawa chik gotsuya idea sawa chik tende chik kir digi do kirangi da na wondi gotsuna yakpo chai di sure kyache gya re la ne kirangi chedo confirmation card legi dura di kirangi chedo guidance re da ra everybody is assured ra ta kirangi koni sawa chik gotsu pe yakpo chaya wondi kirangi chedo sure re das ra wondi ne kirangi chedo guidance legi du lan shwera okay ne kirangi chedo message kirangi chido reading de dagam si ani kirang go message de penging chimo chine ra yo pere wa yo la shwai ani kirangi ngendung de la kadak channel subscribe ka chana na cancel tarre energy exchange is very important ra energy flow che ore ngege energy lu yore kirangi energy ra exchange ne lu gore la shwai di chido kirang ka che ore like share comment subscribe kare che ne ra so kare de wo ne odi che re la shwai ani ngendung de si pala to che nang yor de che yong touch the lay dullo the so ani kirangi chido next 10 days November 11 ne 20 par la kare chungu to on the color reading detailed la ne kirangi health career relationship in la share ani kirangi current energy la okay the hierophant ra kirangi chik energy current energy kirang so gi this chik shukchimbo chela de na shukchimbo ligi oto chitula chechiya gomnyam linchiya meditation chiya lama chega shuya ra 아니 최강 엔델라 비지치야 라 최강 하강 곰바 엔델라 비지치야 된데 인시리라 그냥 기치도 직 최강라 슈침부 직 액티비티 도겨도 다 하이로팬리 투라티 인둥에 온디 슈 최강라라 아니 찍니 기랑기 양마 트래블 치야 된데 둥이더라 같이 찍니야 트래블 치데서 라단다 카렌트 에너지 오케이 트래블 치 니티스 서제션 바 인터내셔널 트래블 라네 티두라 national travel la ne ti do traveling chia de 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 yang na khaji chi chi de yang relationship ka la kang top ki peace ra shidi so ya gi current energy on the relationship shidi so ya de de tingi du ani career chola future planning shuk chimbo chi on de tingi du current energy on di du da kirang chi do okay takinagi chido next 10 days kichido guidance karili dulana relationship kala positive side la testa go ke shidura kirangi relationship la di team indu minal negative side ti shukchimbo tai me do sam chidra mati kwa de gela tuna shukchimbo che simba ki ume cha simba ki on de chi min do yana past la mati ki on de present la mati wan de la tuna shukchimbo chen ki ume cha gi me do sam chido di indu next 10 days kichido guidance karili do relationship chola kirangi positive side ti inchi meji tasra kirangi positive side yacha leg bicha la dira leg bicha dila
따고야 뒤낭 치고야 어디게 시도 캐디 can I to guidance to the next 10 days Ani karili idolana Ace of Pentacles. Okay, any can chidura the financial yapusuya, career yapusuya, gana future gana idea yapuchik dua son di canagi planning pay yapudu action lane lady canagi chidu. Guidance lead the next 10 days, okay? Action lane na yapudu stakina legacy business idea to the chick job idea to the chick lega tendi chick chiago samia to the chick your other so ilop chong in a tendi chick lopsing in a tendi chick jango samia chick idea carry on kind of skill in a tendi chick jango samia doji idea your so future financial yapuso echidunga teachers one the idea the kirangi chirpe yapudu into kirangi on the action lane like the kirangi chidu guidance lead ra and kirangi chidu health kan lead lana health kan pe apodu balanced diet ra health pe apo kinange handle yapuchi do simba ene pe shide peaceful q kalaure meditation chia deep breathing chia ani dandu simba q so echi do kare gare yor ra activity ende chia ani saja q yosa kusimbo yosa nawa q yosa kalaure ku yang yosa odende lai visit chia yang supo trading lai ne diet pe apolia shindo ande mambo consume chia saya okay shindo so tubo yugo and yora shindo on the day saya died in yakpolinya okay kirangi health kana yaputungi do simde gomindu tanda kangi to tigyo ai ne kirangi tela papera kirangi pe simbaki ushaya supo ne kang to titanga la shatu ya la simbaki ushano khora na sa ta kyaja dunju do shita simbaki na sa indu simki ushatu ai na ora yapucha to leido dira kirangi pe mind positive kang la shaya ani diet yapolinya okay yaputungi do andi jini karili idulana kirangi relationship okay relationship la di tagi yakshimba chile tiran lesna kirangi chido propose kina single imba na kirangi chido live la ran mingle chaya propose le ya kirangi already relationship na la yoba ina ne kirangi ra kirangi chido kalaure midi kirang la ta commitment ya ti yang kishiyore relationship la ra ani changsa kya tsawa ina da sosota 강다 relationship 라 kirangi dewa dige pe yakposuya ra next level kala keto yakposuya ra on the energy shukchimbo kirangi dewa dige nala luya on tingi kirangi ta energy di kirangi ta dewa dige yakposuya chidu dewa yakposuya chidu dewa nala energy kirangi shukchimbo luktoya okay kirangi da pama binjing yen do so bugu dokpo tomo kariyo wa nera da so ning yo den zola do so yakpotang ya on the tingi kirangi do so yakpotang do yakonzola ra okay ani kinangi chido career la kinangi financial yakpu chaya tungi dura ni yakpu chaya dila da currently kinangi this problem dura on the solve che go ya tangbo kinangi problem the solve chagi du kari problem mi by ne see that financial the yakpu chaya chido career the yakpu chaya chido kinangi chido problem currently dura on the kirangi next 10 days la solve che to ya ni on the problem the chi kari by ne so tire da mang che chi chido ya problem the health kan la issue to li the yang kirangi the financial kan la chi business to cha do chi yapo do cha do chi do yang so na chi na sa chin ji li te do da de ingire ka chi chi do ra ka chi chi do yang nang mi na la this chi ma cha me to dang ra da kari by ne problem de chin ji li the da financial yapo su go sam du career yapo su go sam du ya chi ma la ma di wa do par chi do chin ji chung de do chi ra on the 중요한 next 10 days like 나기 뭔디 solution 딱 가지니 중기도 라치메 다디 마중에 치도 가지고도 라치 뭔디 solution the next 10 days like 나랑이 아니 뭔디 제네 그냥 financial pay 약부차 통해 두기도 오케이 아니 financial di yapuchai chidu da on di dambu kiran ki solution di next 10 days na langi du on di solution de apply chego pe ke chimbori du lan shera ani kiran ki chidu lovers card li do okay da khaji single lingi ne zo da mingle chai ge ja do cha so proposal li du relationship na lani da lovers card li du di du kiran ki soul mate so zo ira life partner de to gya ani khaji chi chidu da so zo khare reunion ya tungi to kinang rat da chik break up to cha chik koni chambu cha ge expectation to shagyo ana ni koni chambu cha ge chance ya tungi du la shera di love life la ta lovers card li to lovers card ki gablo rang ti li da di indu kinang zura love life la koni reunion cha ya na kina single imba na mingle cha ya ra kinang ge already relationship khaje chik kinang ge relationship ya ma do fail to cha yo na ta koni relationship ya po cha ge ko complete du la shera kinang ge chedo tin de tungi du okay
financial di by ne kina gita ya poso ya solution kina la extent is linge to gitu la share ra kina gichi okay when I am patient let the universe do for me what I cannot do for myself okay kina gita manifest chuk chimbo chi gitu ra kina gita ka chi gitu la na universe ki ngarang ki le ka chema thoye chi yora on di manifest che na universe ki khurang ala che ne tig real nang gi real je koncho ngala lam dok nang gi real lam tin nang gi real chi me on di kina chuk chimbo Gichi Shagdra next 10 days, okay? Wasp spirit kigare sometimes life stings. Okay, sometimes the misanalogic madiwa to tante de kanyi and tigri madiwa and chungiri ske mare sine dinzo this shall pass ra dinzo by neta mewa chadu race nimachik ya de kanyi de samani ya doing to race the into simply much hopeful day like shigura kanala de guidance still do kiran some life give me the chungris game marsine kinagra din my to into real like kinagi chidu guidance ligi do and kinagi chidu reading tangam si and so kinala go message take pinging chimuchi la pere wa yu na shuai and kinagi kachore energy exchange chegore very important ra kinagi cancel re di in the like share subscribe comment kinagi kari tapte o yu ne on the sama chegore la shuai and on the sibala to chenang yur de cheyong